nipa bi a wasetena mu no edru ba bi a yade a ka nipa no onu ankasa wontumi entua ho sika enkwa ya asabea edru ba bi a yade no aka ninti no na didie mu kura no na edin provisions ben ye yemma sa nipa no say eno na toda emma baabi tena ene Ghana tena na say bibre ma say tena ensonso no ye eso bam efisa ye nhyehyɛ ye toto oman a ɛwɔ se ehu sɛ nipa sɛ ne esitie no ye nyina ye nyepe ye wo nipa bi a wadi dem ɛwɔ honam akwa mu ye wo yade bi ebo nipa no a wo sika sen omo anya kokoram no omo wo sika kora no a obi wo no mo a otimi tonwa obeton ne dan obeton ne car obeton ne honniema nyina e bia kon yade no enti edu ba bi afede ni sika ni nyina asa na che se edu ba bi e wo so wuo enti si ye nhyehyɛ sɛ apomdin si achi ban ya ye ene ntoto ye lip san hyehyɛ ya yɛse ye de ma hiafo wɔne ɔho kyere wɔ asetena mu no mimi hu ne sɛ nipa bi ate sɛ nyina nka wɔse yɛde wɔ kom enka yade bi te sɛ kokorama ɔba yi su a wo su ene ne hu adwa ne nyina no ɛyɛ sɛ ne obedi mpo no ɛde because ɔba wo situation sɛ mu wo nofo ne nyina pro wa na wo sɔre de akɔ adwuma fie kura wutim no fie wura ne sɛ ɛbɔn eti wo pɛ wo atu eti na abetumi asɔre akɔ sɛ me kɔ akɔyɛ adwuma ye no eye out eti wo sa wo na wo hwɛ wo ma no so a hwɛ oba bi adu situation ma me say by now ni kuru so adwane agya no by now wo bɛhwɛ no na CJ ni kuru so asan adwane agya no nti aka wo ba no nko an nkwala na nkwala nketoa ombɛde no madidi eti ye bɛsrɛ aso eye hwɛ ma emofra emema ani asetena mu yiedie so mami Cynthia Mamle Morrison eniema sei ena wo so omusomu ma yen ye maame mo ko situation bi sei mu a nipa no otwa ne ho ba bi enyeye yesre lip no yemfa bi nuru nipa ati sei mu na se ye wo ba bi so a ye de ma enipa social welfare ne santoto ye ne ye wo ba bi etumi de ma nipa sei tina e se du sa bri a enye oman ne be so ne mu a ana fie wura bi a ne timu ya obi ani wo obegye ne wo ne fie abrante no issue no me de no be hyase abrante ne de no na ye be hye nkomotwetwe no ase ya no ko Adom 106.3 FM Facebook ono so sam wa ya bi ne wo hia o CJ enwa ntina me wa hai emwa ya bi wait me do message abreme 055 674 8029 055 674 8029 055 674 8029 Bema Etonka Pomo te saying Ndanko Adom Odaroma radio na wo wachi ho no dum no kura ama me Hello what did fie aduasa 9 34 years That's right Ade na ya usesi a Sisi e ni eye me no ye Edra minto I'm see I will be friend practicing and on the here and say menyada na me dey master agent so mean to me and that be o say yare no your friend is saying condition your friend is saying practicing ya was saying say me dan na me dey master agent so and that be what that na sabe obema sorry agina so and that be nti emame ko kwalebu surgical JMFM ko kwalebu surgical na omuye say free baby drilling de me ko theater na mko twin moja wo mu twin moja wo mu no ene ba from afi ye me in 1 week time na san ba bi na time call ye last year my call no 7 times nti doctor ba ko ka chem say edro na yesa mitona mo no edro na yesa mitona ekọ anim edro no so ne boy den na semtiri no mo na aboso me nan ya ebeko na msi yo
And I'm a nine and so me catch a doctor no. Say na ato me nine. No say what you want to say. And so me call no more about the beer befaka obeba obeba. About some who's can you answer? I feel the balance, I feel the best surgery. Surgery, me go physical way. And I'm in the hospital. And I'm in if you're not meeting, into me quadruma. An institution, I'm home. Sa situation no come be bosome enfie saying. Menano, yeah, very few 6 years. Jim FM. And other condition so I will be manual original so no and also social be last year. You free January February I think the 29th start year and so start year. Yeah, can one nine no yan hwe se na sisi a one nine no eti se yan kasa twamfoni kire eti for to see I am no kasa yi e wo mienu ni nyina ho na nansan ye so kitu bia betuto e ho no and so manhwe ni ye besan di bia ko ntino de bia no da no nso no pa ise mitoguso Togusu and Sana Metianante. In Ramanum, no, in Nunasa. And in Nunasa, the somewhere, Sabian, in Nunis Minis Canamia, Tottenham, as a more fancy area, surgical honor, Jenizama, Santi. By a name say a baby, be a baby. Jim FM. By saying Sawaki to Ebi. See a pie no. No man, Swano, no, in a coy. I feel more answer on our baby, not some pie. My son, Neko, number, and it's a baby something like a now say now yeah Juma Ben and now we na me ni obi ye adwuma na me twatwa nyema na ye tono adon de nyema ye tono na ma tron agubuku mu na bu akonta se na to nyema sei afi ya re ni mu be ye din no na nipa ne ka tram se me ko fi na me ko ta me ho ya re na to nya de me tinya ba ne hon to me me tinya ko adwuma ne ko One why neti? Menkwa na meti. So ana ni makome ma no ha page ani abi. O ma me neti hen. Me ma me no oti ben me. Because of yare ntin baby ana meti. Misika beta yi me ni scan tu ya dane ka bi mti 2 years. Me 2 years no na mba pe intense dan bi. A bear me mammy, enter ho. Intense dan na isi ya meti. Operas met media home foot attend. Jim FM. Ana pedua. Me kona me mammy ko adwuma. Na makọ ni free ma ko pe aduane adi. Atede bu on mami ni aduane no. Atede bi nso amenya. Sanity. But the end of the day, me mother upon fear to remember what her saying what say. Hey, so mama on pamo 1 or 2 feeling chain. Sanity. And yes, on pamo me. Now, many into the dada. They are really sharp, you know. They are really sharp, you know. Maybe man sorry, you know. And ma, I feel me yes come find her me dina. Me timono. Intense dan bi be me mami enten ho na mfako han dan ko han dan intense dan no na mi timi sisi oh no Jina so mame na mene o mame enkasa
Mame me mo ahye. Eja. Obey tibia wo bomi boyamane kakra. Bra wa se ena uhunu nsakyraye wo ba no apomudin mu ene anamo a wankasa watuo de afa wo ba no eho. Okay. But from the Ukraine over 20 years. Now, a crave at all. My yebi, my bread. My yebi. There's a hospital. Qualibuni and Quay. Bibi draw. There's a this answer in Yaman Quay into my bread. My yebi, no, I bet you want to say. You qualibu. Plastic surgery. Yeah, surgical. That's a my baby. So, but do one dance as my baby, dear. My baby. My baby drew, and I did. But baby, Jana, and also no. Oh, by me here we. No, I just asked to cry. Oklahoma. Yeah, and Toshi. Yeah, and talk she. Mami dia na wuton. Me talk yeah what and African way. But she say yeah and talk. This is the idea utro ni entobi anim mapem. See ade. Mapem. So me kasa fo ani bubu ka wabo obeyi yare yi ho a beye sen I can't remember. I can't remember there over 20 years that's oh yeah can bubu ani ma aburu 1 billion kama bonti amami ntimi nkome nim metwe that's me nkome nim anka esa ka me madam mu apa so no ntimi nkome nim da bia na atwesan twesan even last year within 2 months over 300 million ekoe me ko exhibition me buy a pet until Chasanya or no Yarian Krana, Sanka, your queen. Oh, so acquire a single parent. Oh, in fact, I saw my husband. The pure water crowns is internet and talk and a pure water no swap. Well, winning. I hear a meton. Anya faso now me dia no me swan from kwachi me dia na kameto na me dia gu na nkankofo abefa nazo se na me to no kwa minya ento na no mobile for bre me bi amka makwado amka I terrible ntino terrible Jim FM. Interesting, the man who cried. Me and Cassa, as Madame Cramacra, send no room when I'm it. But I say, and it's only on so when you on the minty minute, and I'm the book. No correct. So room, and I'm it. Mama, what am I saying? Umaya miensa. Aye. Umaya miensa. Ni na no. Ni na papa no. Papa ajo. Papa wen. Ni baby o. Gina so mami.
Adom FM. Adom FM. Eno. Yeah. Ameti ase. Mema wo ho. Oh. Wonnan no eye wo sen ankasa. To say the tell me this thing on this first not the beer not tatai. And Sunday be pam me if you be pam me if you do morning. The beer me could maybe na me na tatai. No madam ne ka say baby send me na tatai no. And the beer na change you. Into change you no say baby. And then coffee. And I'm never. Ejefo ne nan no ne sania etie mfoni ode ni nyina abrɛn na nokure ade anchen te nyade a yebetumi ede sania ne nan no ayɛ nyade a yebetumi de atodwa sania mfoni no tie no nyade a yebetumi de atodwa na Ekuya baby a wote no baby a sabre wote no wo de yem fan no nto because pictures no de say ka say de to hano pan wi a nipa num beto mem ne ye de ache me na yi etu de yem fa baby wote no baby a sabre woda no yem fan no momo ento ho Oko Facebook Adom 106.3 FM or Facebook sisia ubehunu baby a abrantie yi wote chansedan a watim ko Facebook Adom 106.3 FM Facebook na ento anko matwetwe ne so Adom FM. Adom FM. Eno enso Adom FM.
Mame. Kafra. You know, Yametiasi. Swati. I'm motivated. Atabi okoshi. Mate. Mami meja wo ma wo wako. Na minimini abema no ato ankomo twetwe no eso. Emu no ti asemi. Yankopon won man so hwe bia so chen ne mba. Emma ne maso. Ba cho se utie me. Won man so hwe bia so chen ne mba emma ne maso. Ana pe me raho papa. Na metimi aka kire wa ne se hye ho den. Ne kura wo gidie mu. Keep the faith. Kura wo gidie mu. Gidie no a kura mu for over 20 years. Wa brema ho sika nyina saboka over 100,000 Ghana cedis. Na me be hwe. Mame fancy ama na menim ni abema no ento aso. Gracias. Na emu mame enkauma meba ho ena me po adwuma pe meba ho why meba ho Adom FM. Bema wo ho Yo. ma yenhwe wo dada sitinem kwan a sani afa so didie de waka but se bia obesensuo obakota de baabi ene sani etisan kwan be na afa so yesa ne man Maybe man sorry no. I'm at the biara that sorry me take them from kakra. Okay, my meet me nante. Akoto. Dem pese me to biara. Abrana me be man nyan sorry and there na me ntimi sa. Na me ntimi tiesi asimfo. But sorry, you know. I catch him say, I am interested in from Qatar. India, no year, the man. I said, I am seen and to Qatar. And so tell everyone now. To go super. there's a terrible why ya You. na baby a wotie me hu se edem ho no ankasa no bibia ni ho wo mattress eda fam ena wo suitcase baako ene bag baako eka ho me hu books wo fam ho na fei me hwe dan no kura se yemkru su papa na je se tonton be ha wadwen pa dem ho nti me hu se wabobo net mosquito net ena wo dem Sanchez dan hwan dia Ebra me ye adwuma na me toye. Ebra wo ye adwuma no na wo ton chance dan no. Me to mattress no. Ana me da so. Sisi kwa me no kasa kwa mattress na say. No. Nti Sanya abrabo ne tino sa. Nisika nyina me da to nuro.
nti ebua mu ti wo ha na matam na makoton me fine na makoton fridge na makoton so se to me koton druwi so bro ba ko lab anu se so koton bibi a wona de ko lab no so Bema jina suma me na mene Professor Ohene Frimpong or your president Sickle Cell Foundation mene ntwetwe nkomo prof what me kan Dwaso Nsem me mo akwaba yeah prof patcho say ho ye de patcho me ho ye na so e nyame adom ana pay me re na aho nkoma me twetwe prof health condition priapism Chiremu kakra a day important. It's quite a big word, but a day condition, no, prof. A mema yari bia nitie mu ani se senema obema ni hutimi epeja sorry no as oni oba beda sorry sa no moja na akoshe ni be manu saa moja na abehemu no sene ahunami ye no esi kwan kakra sene be ya moja no emfiri mu ntem nti abete mu saa no na ama be ma no asori na oye ni obeye wi na fe moja no emu abie na be ma no eno so aye bete na yare afre no sickle cell moja yare no yare abakoko a wo mujema na brofo fe no red blood cells no eno na yare no wo ni nim se obi a yare ni bi wono so saa no saa abakoko no eya etimiti kare intinimu yesa na ebi akusa intina moja no intimi mfamu sene ese famu na yeda na joa meme bia yeda na joa be se bia don hru be ba ku bia ye be ma no emu peja kakra na moja ne betemu sa na sanko ho anasia babio ene de ni na be kan se sa na ese ye normal na obi a oyare ahotutuo no a sickle cell yare no se moja be gina ne honem baabi te se ne be ma mo a sa brane na moja no edane be sa sickle cells no sickle cells so edin kakra enye bete te se meye normal no ena fe so eno so ya de timiti tare intinimu enti sickle cells no ebe hwe ne be ma mo a na atetare ho. Hello, doc. Me bacho uhona radio no one na bema uhona radio no one. There be a hadi ekum. And bema bacho radio na uhona dum no mame. Obeti doctor prof nka. Why? Pacho yo. Prof bacho to aso mame. Enti moja na beta musa afi atetare mu asikwano. Na chese moja na aka bemanum. Enti emma fombio. Eyesa anso a na fe eye eya inti ade anka eye normal no na fe de abe broso ama be asema ma no a ejina so ebi wo ho betimi ejina so a be se ebi na mienu miensa ekona nan kora obu wo ha ebedi be don hru mienu pe na fe anoa brase enso ya ade a eye sa ni nyina no na ese be ma no moja no akoka ni be manum no enche bia moja no so be sei esei a na niema ewo moja no nsu ewo mu no na aye kuro ewo ni be manum ewo ho a di be sei bia na otwe no na ekuro no asa na fe etwa abam ekosu yesa fe bedru ba bi na ni be ma no entini ensori bio esanse abeye ika ene womu a intini nyina ho bio enti yare a yenim ho ade doctor for a friend urologist when eye ese yare no ho specialist and I say when you physical cell for so nim
asem wetimi ade etimi to obema abamu a wadi best mfie nan kokora ebitimi ye no I see na ya na nipa ntiase sa ade na bibi se wu okora na ne maame bo no so ya abofra boni na jai obema ho agro di ni ade enye sa o sorry anopa no na sa na aba enye ono ano ye bibi na afi nso nye se wonye enyi nye se bi oni obi akoda me ya abofra na minim se bibi sa si obema bia obu okra ye bono se oni obi eyire akoda nti na bibi sa aye no nti onka mu nukra ni ade ya se ni ntiase se ye sa sickle cell no ho asem nti ni afutu amema ni se ese obi a bibi sa besu no onko ye sickle cell clinics na bi wo nkra ha se ya na so memu ha no kolebu ewo mpenimfo clinic ewo mofra clinic 37 ewo mofra clinic Tema General ewo mofra clinic any pennyful clinic enti ehonmi na doctor for nim saade no na se bad ndin dia eyo ya okwa ye bema unuro ama at least ahoya no no abrase kakra na fe ya ma infusion ni ade a itimi boa ema moja no bi efi bemenum na eche enya dia akọ ya penache se bibia na ejai ebu ha bi be se o mesi bia nemi ansa na eko na otu ansa na bibia jojo ba enya dia di tnafie biko wo tnafie na so anye bibi amasa moja na akoterem na mfrimu a ene sei obema no nya se mini abema yi issue yi sani ne ho sika nyina asa menti ontimi mfamba ayaresabia brano no ebetimi ahana dwene pa prof se asem no ba na se ohia mo a o ma ya sonte na yensu ye ne ye doctor for na for no ye se adwuma no ne yensu ya ka kire won se papa yi ba ho na oni bibi a obetimi e de ahwe no ho nti wame antini enso mwa bia ebetimi e de akoma wanse ne be ya won betimi ahwe no na yensu ya ye ho bibi intimi number ya o de frame pa cho fama papa no na se bibi sa esibio a omomodin am frame na ma ye nurse for ne doctor for ne bi enso afre ne na akasa so baby a me boss o be ko kolebu o be ko tema general o be ko 37 ome asonti na ye ni doctor for hono so enkase ne enchene se asomasi e ba ho na asemo e hani nti wama modin amwa no. Now, in this case, Sickle Cell Foundation, more mwebi ambetimi de abua mini abeme, prof. You bet me abuano. And you need doctor for no crack kasakura, ebi omekazo omra, na wembe he no awan yinibi. But you bet me abuano. I won't hear so before na wamia yaswanti. Prof, mamenda wasi. Yo minia ye nasi acho kanche papa ni se mi boni she ni so momo dia ni ma be yi amano wai ate prof ya mi show yo nasi mi show Adom FM. Adom FM 106.3. Only God can stop us now. 106.3 FM. Ihu abeshe so ati Mate Ihu abeshe mema wo kwan ma wo de wo mobile money number atudwa na adomfo abedomo why Mate enti And that's all about
Ansana no emwa ben poten na wohia ka kire tifo nyina Emwa mi hia ne edro na mekọ akoto no frutamide no semenim na busome enan ansana me be ma na akofom kra no ena fi yetosumie no menan no say surgical for so many drum betimi dia hwe me and the same cotton to ho adro no smenye skana me dia to ena fi yetosumie nsa minisika o me ho etoda onyankopon na hwe me aduani die mu na misumi obi nsa me pesa ya me kamasem me ho che me bat me pesa me ka me nya fine me nya nso a fine bani nyina mu no nimso onyankopon ena hwe nipa enentino sene prof kan no me da mada cha ne ye no hwiri mienu enefa na mbe ma ya sori agina so nti anadwo mu ni na mintiminda me bre and then me sorry 12 me beda 2 no esambo am matching 5 ne mani asase na mbe ma asase agina so adentia Juma fan. Adentia Juma fan. fa o mobile money number no etuja 0247 298 304 0247 298 304 0247 298 304 si number no subio 0247 298 304 0247 298 304. That's right. Bema. Bra. I'm in found see her. Me pon me baho. Why? Mate. Me pon me baho. Mate. O number no your boy din be ne beba. Oh, Christian AJ. Christian AJ. That's right. Mate. Asa me pon show you crowd better menka. That's right. Better menka. Asa me pon program ya media ya better menka. Mobile money asa na me pon amaba ho. So ati. That's right. That's it. Ya menka ho. Mate. Bibia be ye. Mate. Nso ndi areho. Yo. 24 say wunwu ya wunim ni obenya. Yakopon a wahwe wo so abọ ho ban ya bepem sabre no. O biribi papa bi edemaw. Mate. That's name crying share so. Me no ka say yai me producer. Are you 05? I send you bibi. We are check it. Me dane me ho a obetime nka. Bye. That's right. Ya me nka ho. Me da se pa. Juma fan. Juma fan.
mean, kind messages, kakra, Facebook comment, and then we'll progress. Yeah. CJ. Ne me kan ye no me pese me simu biu. Ye beboa nkakra ye de be ma no ebeboa. But ye nua be my problem wo no CJ. Won say obewi o kan sem bi se onye obi a onima desere. Ota kan nsem kire nkofo. Oye reserve type say ensem bi wo ho no ontumi nka. Enti sa wo hwese ne ne nan no etie fom fa nche me sa wo yetimi de to ye ntumi mfa nto sa ne nan no ba bi a praduru no yentumi se obi a enka bi anka se ba bi ode nam no eso ode tene ba bi din enu nti na me ka se enye nipa nyina na betumi aba abonten abesere enye nipa nyina ene benya mmoa enti state no man no ayetimuo no man no wo responsibility. So was he protecting such people? Nipo muti say na was he a bow on ban. If say, or no dear what to me about, would the upper be a phone line see too? Nayan Cassa or more one when you say or more situation be say a CJ and can then be anka lines now a bejamo. Ain't he yesterday? Or more young, but just say, yan shasha yan yamra, ye bet to me a bony passe mo by say, a drew baby. Na say ya de na wo mu na wo stage no ye ho hwe enye ya e wo se state ni tumi so mu e wo so man ni tumi boa wo lip na nhehye ye no a ye de bu nkonta ka say oh ya ye lip na nipa say na ye boa mu no such people and wo se ye ototwene if he said ne ya ye sre etiefo a mo de adom de ye ne mo a etoda net eto apentin say ya na maba oh ye bema say ntin ne ye hwemonim CJ ye de ma me ne de ne ka ho kra enye ye etu de ye nua bema de ye hwe omanim but still ye bibia ebetumi aboa nipa eti say ya febo enye ne de ya ye besra na chese biko ebedu ba bi no no asa akoka nsinsemu yesre pa mpanimfo e amanyofo no amoye campaign we nka ho bi na momfanye wati we nka ho bi na CJ yemfanye visa wo ba bi a obi ewo bakra na akwala na didem obi wo ba na situation say ba mu a or you worried say me ba na year wo komu me ba ni situation wo but not the financial support say me ba no sikasem ni e wo bedi nyina no enu de onim so wo man ni be so mi mu na say wo bedwen wo ba na year wo mu no asa so abedwen sika tie maame no or say more than 1 billion I tell you sika o saying o PPP ba ko and was spending tie say what wonom no ni dwetire nyina hye single mother ni dwetire nyina hye and what last year within 3 months now I spent 30,000 Ghana cedis if say na boy yi kan sika wo so de kwoto aduro no eti se maame ne da bi o de beto aduro beba ni we ya enya sem ketwa
Ransford Kumsen say or sharing live on Facebook. I say Adom has hard-earned goodwill. God, Adom will strive and succeed. Big up, CJ Ransford. Good morning to you. Thank you very much for your message. Yeah. Sign phone number ni tujwe bio. I'm for a request for. Sign are you am myself to Facebook on mo emaye. Me adwoa amoaten chan wo Norway Oslo na also hia number no nti yemfa nto ho na tie ne ahwefo ehwe no. Yeah. Number ni bio 0247 29 8304 0247 29 8304. My Pumakwe na the bon kratai. Yes, we bit me a few more. CJ ye mo so tew na ye nkona enra senia no pamidi chu dwaman panida da John Rollins June 4th no wodi no kwasoro nkoso ne mfonyi da ho no mo a waye fita ya chese wodi epia bonten ra no wose electoral commission wadwuma ya abo ye no wosra da Ghana fo mommo ho ban na mo support won mumu ho ba pa na mo support won e wo adwuma aboyem na wontumi enwe ne yie enra nsam odi chu dwande na edoso akwan bi so wo Ghana say yo so na moa na omu din bi ededa so a na ne bofono no if say nipa bi ya yede wodi atoto kwan no so no otumi hwesa awose a na nipa we say wo bo kofie emo my Ghana na say wo twa photo ena mo my Ghana bo abra ye wa sojafo wo mayimu a waku wo ho aye adwumaden ye wo nipa bi wo mayimu a waku wo ho aye adwumaden mampani dada say wonu say senka nepa wo benya penti a wahu enka kwan ni bi wo hono ma din ededa so no na nko nam no wo pepa ko bepepa din ni nyina if say nipa no wo mo nsem fatase e de om din to akwan no ni phone ni da Facebook eje fita we de wole sonyinka o white man no who say wono kokko no odi hyem no senko etuntum dia o kai say they say nka oni china chibe ura na ko no ayi fita enti CJ he's why is serious or say yen we looking at the names I yede atoto to akwan ne ASB so no yen pepa bi enti onu anura wo sojesi names ni bi di abase say din we ne yemfa nkototo akwan no so wabobbo asojafo akun na waye adwuma oso omom din da so obi ono mo nya hwe obehwe yesi ni din to oso nde wonama edu ho otimi kata na ni se kwan we menhwe din no kura da so no na enura wo mayi court kase Supreme Court so say Electoral Commission emraya wogina so enam so amwode atodwa say voters ID no new registration no ebekoso no wayi voters ID no afiri mu no omo nko na womun provide legal justification na chese emraye bochidom so otumika se voters ID no won fa nka ho emma requirements aye hia for registration no yem fa nka ho no nko na omkofa legal justification ye bomu no omu mechiri mom twromra na omfa emechiri mu eti ne wunya da bonka te okuni daily graphic ansama wodo a ewomu ebi no yenko the Ghanaian Times so emwe na Ghanaian Times so animu no enene ne enra Supreme Court kan ye no ano nso di bia ba say CSC demande say legal basis Electoral Commission for gina so a wo say voters ID wayi e de free requirement e wo say yetumi e de twere ye din ewo mu no wo say mon kam ho mon ko famranti genie ewu obi a wo de fabra na che say adwuma no entumi ento aso na chief imam so enne ye fiala ebusia na ye fiala wo ko muslimusum no mu a enka nei mosque kese
ye wo aboso kan area honom ka chief imam hono wo bompa ye wo kokumase a enko onu masalachi kese pa enko obeya so de wo ho chief imam se na mamumie o wo se masalachi akese no mamumie Monya no mosque nkete no mu sa ne ba bia nipa be sa duonu mu betumi abompa ye nipa be num betumi abompa ye monye na emo mosque akese ne de mamumie until further notice brofo ye omode aba eno no ana so ye hwe omayi nsira hwensem so wo mo so se covid-19 ye ba ye no ama ye lusu sika dollar no opepe wo ha aduoson baako $171 million and yelusuo ewo covid-19 no be ba ye nkansra resike benya free mu no ne omode aba no eti enra soafo no wodi bi atutu tudwa ye a wo benya no wo hono mo abusuo ye de daily guide beto aso daily guide so animu yesi MPP amanyoko no wawie wo bibia menyi ni se wawie sa de bonkratai wo so omayi na Ghana mampani na nado se woni amanyoko na animu 1 franc ama 2020 ene wodi ba umia so ata na kire eti hode woni asem na emom sa wo kofa mu asije wati duabo no minim ba bia sa de we sufuri ye twa ho ba after sports there was story bi wo ho duabo short o ye bodua omo she constituency office ni ade omo ebodua nkro munim dua no bo enura fensofo no oh mimi mobi but ni ogina wachi okoma nkra da wurmanti minimu masa dua no mo we ye bodua keka ye bodua keka ni ma so you expect now on me go bodua na aso wo kan nyama de na kan nyamianum no kura ono de pie minim say de banana analysis minim say banana analysis fantastic issue analyzing a simple man o kan say we are was dua body omunim dua na me bisa ni say ekua wonim bon onu ni enti ameke na no enye no na je no a enka hinsu bi be fa everyone we brutal dua body shawuni CJ emesi enra omo egbodua e wo face no bogus ade omo yeye no honom no na wonim se wasantemem so ya bredua bo no etu de kobra regime minim ya say ya disqualify we duabo me say wo so be so me say ya ma yetimu bogus wa hajima menu so ne constituency wo onso so omo so omo bodua SSN yam ye nchi omo nyina what is that me dey me ko from long tennis to javelin